kin ka pom dan le chule mi tam ta na pom dan chu chi thu ha sa khang chi thu ha sa khang a hi rapture ma ya chu thu ha sa chu 63 binga ya chu thu ha sa khang ma sanga chu piche ma sanga rapture lu mai ya chu rapture at lo la ya le 60 tu nai pui tai no ai chu ale epidinga chu thu ha sa khang ma sanga rapture po ham thi se ya le po ni na se ya chu pram te le itin ma jong le na ho hi na nei mut mi lo diu ai lo yong le ichi thu ha sa khang ai lo dong ichi muthim gam chu no chunga chu lo ding a hi chi thu ha sa gan thei ha sa ta chu hung ma sanga na ho hi le ki hu to diu ati chu na ilo mo benau chun ho gung hi pisa ding ai pi hai mo na ale krista chun amo hi gan thei ha sa thu nom sa de a thu nom sa han me to chita banga chu sen ipinga chu thu ha sa ka ma sa te chalo me tia se hom til le ka bu it bible si ma le pi chi gan thei ha sa na ho zo se hung kun ma sanga o bu mi ki te kila do de ti Thessalonica hi dak ta na adang danga ki mu ai chu pia chu logically a say ding ang chu o bung chu krista mo ya krista chun amo chu hilaya hi thu gan ti a thu sa lo de ka sa chu so ta le hi chilai thu ha sa khang ni specifically for koya de am ti le Israel tia Jacob long kem la chala na Bible in rapture chung chang thu hi epiti asai mo mongam ti chu kan sei ding hi Rapture THUHIL hi hoya hoko na hong kon do hedem Rapture kiti thu cheng ki phu do na hi 16th century lai an hi in Rapture THUHIL tahsan na hung ki pat do na hi 19th century lai ya hung hi ba hi hi chu ni pi din ham de le Rapture kiti secret Rapture THUHIL hi 16th century masanga ano umlo ti chu 1st century apat 19th century sungchana hi anaki hillo hi chi tahsan na chu anom lo lai ti na hi Rapture hung kon do na tu sim hi chomlamin hin sei nge kumsang khat le zanga vel lai chun Reformation Martin Luther bulpat na in anomin Roman Catholic THUHIL di lo tam ta ho do na in movement anagi panin na hi Reformer Martin Luther John Calvin John Wesley Charles Spurgeon ti ho chun Daniel thiam gaw le khobua sahim kinel antichrist ya ki he chu Roman Catholic vaipo pope office hi a hi tin an hilouin hi cha kon chun Protestant movement na sata ahung umin honungin anungjui ho je in Protestant hobung tam ta ahung ping do loi na hi chun Protestant Reformation phu lu te na dingin Roman Catholic hobungin jong Reformation a hin le do dal na dingin Catholic Jesuit hon pan nasata in alawin Francisco Rivera kitipahin Bible thu ki hildan khat ahin podoin hi chu futurism akiti futurism in pathen thu a hildan chu a hi le Bible thu adi Daniel Revelation them gau thu ho hi alhung nai lo khunung pe le hung so beb dingin ana hilin hi hitia chu antichrist zong hi tua Roman Catholic hobung lubu hu ki seina hilovin ninunung lam le hung umding mi kidang sakidang khat hung hidingin anahili na hi ahin hi chi chu Bible THUHIL to kekal reformer ho pomdan to ke to lo hi la hitai THUHIL dan pansat na dingin Daniel bungko a hapta somsagi sunga hapta khnukha pen khu ala do in khunung pe le ninunung lam le guil hungding bemin ahilin na hi tizat ta khat chu THUHIL futurism hin Daniel hapta somsagi sunga Krista Messiah chu antichrist aso in a hi futurism ko na hung kon do THUHIL di lo tam ta ila owa hung ping do la kha chu rapture secret rapture kiti hi a hi hichi THUHIL a kon chun kumsang khat le zagate vel lain John Darby kitipa hin Rivera THUHIL dan di lo mangcha in dispensation a hin sudin hichia kon chun rapture ta sanna a hin hil hangin aman a hil na achun secret rapture zo le Daniel hapta nu kha pen khu hungwil hungding chuting antichrist hung do ding kumsagi 7 years tribulation hung ding a hi ati chutia chu rapture ting chu le mi ping tha hazo se wana la to wa vintin a ping tha lo mi chon si ho chu le si na hingna lai ding o hi ti na hile hi chi video hin ve ho zo se ko ma ka hin do nom khat chu 7 years tribulation ki ti hi na za khawem kaza khai ti hon comment a him sei ti mo bo iza kha so ke dio ka ta sane
Ahi le Bible 7 years tribulation kumsagi tho ha sat na khang ding kiti hi Bible la na sim do khawem da ta kha chu 7 years tribulation hi Bible la lo kizi lo ahi henge Bible in tribulation tho ha sat na a umetin ahi le hizong le kumsagi tho ha sat na 7 years tribulation atipoi kumsagi atina a poi Rapture kiti la to na jong hi Bible in jong asai nai hi jong le gu thima la to asong khol ke dal hading mi ke hol moding kiti ho hi Bible akimopon hil jong a hil pon hi ai le hichi tu hil chu derby in hoya ko na la do ham kumsang khat jagate somthum velin Scotland gama Plymouth Brethren kiti ho loi chu derby le aloi holam kaina in gau thulam ki khop khom na anabolovin Hichi phat lai chun kumsom langa vel nunga chapang khat Margaret McDonald kiti nu hin mi kai khom theina khlim na gaw achangin an hlima agawa chun Jesu chu tahsan phabep ho bo se wangama puidinga hung kileding adang si wang chu le se na den dingu antichrist akimai to pi dingu chule tho ha satna atho dingu ahi ati derby in jong hichi chapang nu gaw mu a pansa in pre-tribulation rapture thuhil chu Europe gam pumpia hil hangin thumlam America gayin ahil hang le tai America a Scofield reference Bible a chun thuhil chu azaw sa tawin amin thang le ta na hi rapture kiti secret rapture hung kon do na thisim chamcha hi chu hi Bible a pansalo hil thuhil khat hi Jesuit bishop khanin asim pat Chizawa John Darby in Scotland chapang nu lima agaw mua pansa asim phat thuhil di lo Bible to kikal chu hi tu khangin Hichi Rapture thu hi lekhabu novel le cinema Left Behind series a akisumachal hein amin thang le na hi pathin ti sei tam ta le ta san cha te tam ta in Hichi tu hi le cinema ho hi ki hil na di lo hi ti hep Halloween tu sei na in imang chawin ki hil na di lo hi ti hep Halloween tu sei na in imang chawin evevin ihalpivin ki lep la na ahilam in hep po ve Bible in rapture hi gu thima ding ahi tia hil mong nam rapture ki hil na banga rapture ting akilalo ho in second chance anei mong diu hinam so pati ho kai to say me to say ahilo le pastor ho to say mo ta san hi un na Bible lo phongun simuvin phochinuvin pathin thuak ti sun chu kipom chaun pilai na lungtim na koi yeng diu chu Bible sim ho zum alingelo avet dan ki to lo metin ti du akito lo ka ti mana cha jo le pasulong usam hidwe na ti ni diu ka sei lo ka cha abangin rapture om pui abon changke I second coming koi bo we ti chu ai bang abang hin nei la tam zo hin rapture lo me ki ti cho rapture pom ho di de chu ki ha form be sia abangin ichin phat la hung thung de he abangin chi phat la hung thung de bang chi phat la hung thung ti ta diu lungya ngai tu zat diu ki dai cha ai bang cho yo si chu sei po te tu na kan sei di chu rapture hi yati hung thung de ham ti Bible in asegi dok cho mystery hi ti ten le ki im ki ha do zo lo ya chu rapture hi apha ki hello jin jong hi thei tu apana kum lak khat zo jong hi thei kum som zo jong hi thei kum za khat zo jong hi ki hello kum sang khat zo jong ki ha ta dok pum he na ki hello Hichi tribulation hung thun ma sangai rapture dom vu Hichi rapture la hung thun ding pa cha phar ki hello rapture la hi Pentecost ni po ako na mi ping tha ho kal to dio Pentecost masanga ho chu kal to long dio Hichi rapture kiti specifically for the church ho bung di mo nga emerge Christa chu mo lang hin tin ho bung mi ti ho mo nu hin tin ama hin mo hong fui di cha van lai yo lang pui phale ho bung mi do to wam it's a phale chun mi ping tha ba chi de ai bang Hichi Pentecost apo na ho bung hung ki pu ai ya chu Hichi rapture hi ho bung mi te pui na ding mo ahi ya chu special program it's ho bung mi te da special program ya chu ho bung mi tai lo a lot of it te ka na ma tu hin tu pe tan rep tam sung tai tu to thana hong tho do diu cho thana ho tho do fa I ho I hin na lai u cho a hin na lai ho hi thana hong tho do ma sanga
và na ni liang di hilo itin na ma jong le i ho imasat lo yu hi ati chu Pauline itin na ma jong le Krista ti ho chung tho do bin tin ama ho to i vo takana ki helding takat ta a to wa im du et ati ho chung tho do masading abantil ahing na lai i ho taw te i ho to hin i vo ki helde ati ho vo jong ki helding ahing ho vo jong ki helde i ho vo jong chu mi hi mi na hing na lai jong lo han van vo ki su ding it's a thing to the hitzalai puna chu takat ta a to wa yum du hi first Thessalonica le Corin le mo wa ko na in mo ha se so van no de si chu kichap nam bidam na kichap nam bidam amana mona van ning di cho thau ru hong ko van de mi um ta lo le nam ba ri to lo chu mi ping tai wa la van da de ga ri jo khoi nong ka khat na ne de tu ta le nen sum wa nom pe ta u dong de na bu ne pe ta wa cho ping ta si su mo man mang ye na avon ho da la de na mo man an mang de ke chu cho pha hong de cho ke pha le chun ni hi wa lo le se kum pi yung kum au ri ta cho deviant tha de YouTube ma live chu hin chla hin Chicago ko pi hi mi chla hin mi hi za ni mang e ipc ama ki ha pui ki che timing a hi ke o gam dang ka timing hi che chat hin mi tam ta mang en ni hi za mang ma ke he chi nai pui hi chong ha wa hi chong ni ku ti khatung episode TV ya ale China langa Korea langa Africa gama India gama Israel gama amona mona hi vanu ya hi media ho hi out hazing so kitapang ba hitapang ba no nan pitep ta kitong tu diu so kitoh tu pha no tamin America lang timing to India timing a ver ba le kitoh chan am na so Israel timing le ilanga Korea te timing ho ver ba le khata de azan hin ding ta khana din su ni ne be tai banga apha to pet wang kitoh chan mi phek ka lawa le se na mi ping tha yu si wan ga ma to bam de mi ping tha lo yu si so rum dong ai pan du cho chi chu rap chale Rapture kiti thu chang hi Bible a khat ve jong akiji poi a hi le Bible chang hoya kona kela do han Rapture thu kisaiting Bible chang kisim jing chu First Thessalonica bungli sung hi a hi in Bible pumpia la to kisai na hi li ve omin pakai hung na a la to kisai na hi khat ve bo hi ipi asai na momong hintem abung sung anas khol gilute aji chu pakai chu amma ta a o to vantil pi pui ogin to pathin sum kon gin to kitoh a wana ko na hungkum hlading a hi chule Krista a thi sa ho ching se tho do ding a hi ve chuzo le ei ho a hing na lai amo ching si hi ama ho ching si chato van lai zo la pakai lam tu dinga meilo ma tol to wa ding wa hi chule chutia chu ai mati chana pakai to khom jing ding wa hi Hichi Bible chang hin secret rapture ding chung chang asai ham ai lo le ipi asai ham ama sa pena din Hichi Bible chang hi secret gu thima Krista ahung poi ti apache ne akhatna pakai amata a ogin ginglul chuto vantil pi pui ogin chuto pathin sumkon gin to atin hi pakai amata ogin to vantil pi pui ogin to pathin sumkon gin chu iti thibbe a hungding ham secret rapture kisaiting le Bible chang kisimjing ke chu Hichi Bible chang hi a hi le Bible chang chu isimting a le gu thim ai lo le thibbe din mun a hi nai sai poi a hi le a hing na lai mi chon si mi ping tha lo ho chun hi che ho chu aza diu ham amu diu ham hi chu na lung thima na ge lun lang tun Hichi Bible chang hi secret rapture la to na a hi te taw te Hichi chu secret rapture la to na Bible chang a hi iting le aboi pe he tai aji chu gu thim het thei lo hi pakai ogin to vantil pi pui ogin to pathin sumkon chu gu thim elo le thip be a hung thip be a kela to ti chu hi thei lo hi Hichi Bible chang hi isim tinga le gu thim khat cha poi mit vet na dinga jong kedang ta nakol lin aza dinga jong kedang ta le ging lul jing jong le than kho a hung tho ding ho van wawa ki khel ding ho din mun ho hichi thil ho thil su ho chui gu thim thil hi thei lo hi la hi ka sai hin anup lo mai thei a hin a kho poi hin sei chi ningi Pauline Thessalonica
thot khat na sunga Jesu hung na asei hi Thessalonica te zong anuboi na hi ahin Pauline Thessalonica lekha thot ni na athat na chun ahin hilchin betan Pauline secret rapture theory hi tola achot phale na hi ani na a Hichi Bible changa la to na hi secret rapture chu ahi po in mi pieng tha lo ho zong leise na den ai lo le hingdenin a po ve so pite ho ipakayu Jesu Krista hungding le ama koma ye khop dingu thudol hi chia hi nehengova kange hi lagaw khat to sei ahi lo le ke ho sei ahi tia thu kiseja kun nin hi zong le ke ho sut hi ahi tia kai le khat to ahi ma kun hi zong le lungling lau loi hi Krista ni kho chu ahung lunga hi tai ti gelo zenun lungjong lunggim hi helun koima imachan kelep hla sa hi azi chu ha mang na hung lung masading chule dan susia chon sipa mang tha chapa chu hungi phong do ding ama chun do apat ding pathin min puzo si le hozo si chunga ama ki choi sanga antichrist chungcha sai na hin pathin hoin ki sana jong hung towa hung ki pathin sa ding a hin lai je Pauline hi cha sai na hi Thessalonica thor khat na a Jesu Krista hung kit na a sai na chungcha nga lungboi na nei ho he nga chu hil chit na hin nei hi cha ka hin la do num chu ama na sai na chun pathin ki hi sa a pathin hin do ding antichrist chu hung do masading hung ki phung do masading chu ting chu le Krista hung ding a hi ati ni hi futurism a ko na hung kon do rapture to hil chun rapture ding chu zo le antichrist ding ati na hi Pauline wang antichrist masading chu zo le pakai hung ding a hi ati na hi rapture khil na chu adih thei ta poina aban hi simbeote chule hi chi ting chule dan susia chu hungki phong do ding a hi ahin la pakai kama kon thlagau chun a halwa ma chule ama hungkela a chu asu mangding a hi cha hin antichrist chu Krista hungting la a halwam ding a tha ding thiding a hetai ati rapture to hil chu boy che tai na tu hin Thessalonica thatni na bungkhat changsagya pan chen simkinute chule na ho su gen theija ho chu pakai Jesu athahat lopi na vantil cheng se to wana ko na ahung kila ting ke ho to thakhatna ichol do khom dingu pathin hello ho le ipakai Jesu Krista thupha joblo cheng se chunga mei kong deu jeju a phu ala ding pakai ang sunga kon le athahat alopi na akona ama ho chun ton sot man tha na talen athu gem dingu a hi ati Pauline hi wa sei hi pakai hung ting le na sugan the ho le mi ping tha lo ho chu mei ko nga phu ala ding atha ding a hi ati hi wa ihet theu chu pi ham tele tahsan cha te chu tribulation a lai ta ova pakai hunga a hu do dingu phu ala pi ding ti na jong a hi le first Thessalonica bungli sunga rapture kiseina a Bible chang ki mangjing hin ipipen asaina ham adon but na le alhu na khat bo me pakai hung kit na akiditing le Bible a hi second coming kiseina a hi Bible in second coming hi dania umin ahil khapoi rapture ding chijoting le second coming ding kiti na hi Bible a pansat na lo be thuhil a hi bove first Thessalonica bungdi chang som le segi na chun pakai hung na chu meiloma ati na hi ai le thupon bung khat chang segi na ajong chun ama meiloma hungin tin mit zo sin amoding mit zo sin amoding a hi atiki ne hi Jesus opete ho Bible la to kiti first Thessalonica kimu hi Jesu Krista ani ve na ahung kitna second coming ting tahsan cha te ala to ding kiseina a hi bove chule Pauline asei dung zuin mi chon si ping tha lo ho chu thiding antichrist jong thiding a hetai ati second chance anei pove hije achu rapture to hil hi lungmona di lota to hil a home kyu a hi bove rapture to hil a adi Bible to kitoh chu ipham eti te nga hele
la to na chu ding a hi ama wang gu thima la to na chu hilovin second coming zo a hi krista in ami thing te alon to ding ni khu chu hiding a hi adi lo na chu epiham iti le rapture hung ki hilpa hi bible to akitoh poi protestant phu ru na dinga kisem ki hil na di lo hin bible a pansat na bul nei lo hi gu thima hi po in mi chon si ho jong second chance adinga hing na lai hi po ve thisu hel dingo hi ati bible chun pakain ami thing te apui to na ding lo pi le kinep ta chu satan pan asu chat veinum je a ilung thimule ihet na wa pan sa loading atup hi pathin thuwa pan salo ki hilna thuhil chu nel di chunga in sapa ta bang hi huipi tuipi ahung teng le chim hlading a hitai heji chun sopete ho krista song pi thuta achun na tahsan naw in kisaun